Hai manaze ting choma e zai hai manaze ZemeMaNkaNge klumdlei namai ka peiki zemadai ting kum chana zeng kai madai kamai ting chuku kadai rengka ina zeme kogne hai mana hangge rangai zai polya gai daradlei Chunane Indiaram kadai go masala tu ze kadai rege country ka chamra me hindi delay ze sale plam zane kadai rege masala export tem kelang ban Indiaram kadai mena masala za export tem kelang za Indiaram kadai go masala Everest masala banaya MDH masala ke ze cancer haradit that perab ku chance ki ko le ze chuna ke social media ge kale ze social media ge viral pa kai pachang da de ge chai chirmak che FSSAI mena du masala factory ge chuna ne met gudlei zeka chidlei chibe masala MDH masala bana average masala ke ze cancer haradit para ku chance ki ko mi cham ko mi je chirmak che aibe masala ru namak che food te sak banaya baby powder me gdu ze baby powder me gdu ke met gulei je sale Rakesh Singh ka chebe peune chuna ne PTM money gu CEO te gu delay zeka chudele company du profit ge te wang ka pe Warun Sridhar ka chebe pe kalai ge chuna ne Rakesh Singh ne te gu le je che Warun Sridhar ka chebe peune tati betting kum chana jang kai ka chum kum ge 42.8 crore profit ge te wang kai ko le je sale Kadai rege coronavirus hararit pepetingge mina ke kimna coronavirus hararit mepumge wangai mag je hararit che gingam rahangge mina ke kimna corona vaccine je mepumge kapkai dele je chibe corona vaccine ji jene Covishield je kudle je chiblam ge chuna ge mina ke kimna koi sunje teu je inko ta thibine aigo me hararit je gingam rangge rehu siab je pelo je mina ke kimna koi sunje du teu dele je sale plam jane Britain gu कोर्ट के कोविशील्ड का तले में कोरोना वैक्सीन का तले में ने साजे एवले आइबे कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड जे में पमगे कपकै डिजाइन है में पमगे कैंसर हरारित पेराबिगो चांस की कोडे बिबिजिगने चुना के मिना के कैमरा में हिंग जे मिना के कैमरा में मलोंग दुसिया जे मिना के कैमे mlung suidu hreu dize lamui dele zeka chu dele ze aibelam ge Indian biotic mena sa ze vaccine ge madu siamagle zeka chu dele kan lestu court kene evle siale zarang chi ge bibisigne mena ke ki mana court ke case ka ra FIR te ge ra ze petition pe rangdu mina swanga mena swagdu wangai dele zeka chu dele ze Venu Gopal ka chebe peuna sa ze aibe corona vaccine kap kai lu pachang hazi sna na chang chai ka ke chang da de pana lem fui pakring bze nga gai di tele ze cheu ze klak hangket kina sa ze RTI ze TTS Assam te ze sa tele ze to ka chitele ze machi ke me scientist ne sa ze aibe Covishield ze corona vaccine lam ge galat information gane mina ke keme case kara ka mama te bze du anui mrai ti ge le ne ile ze ka chitele ze machi ke me scientist ne sa ze tati beting kum haina lungki ge vaccine du hararit bzet ka chambe miswanga be du ze delay mi kai ko delay zetu ka chu delay je sale Chunating Indiaram kadai ge lok rejite sa Lok Sabha election gu loi mak pakka ke Indiaram kadai ge code of conduct achar sahita zetu lamui re delay za aiba Code of Conduct ze achar sahita zenko lo design ne election tara hangge peting na mi pui di chi ga begine chu ze election ta loi lu ze prachi chauku party gom ne duime ngam mong be bria ka chang be ai be ze pegu hing de ze bam kole ze chi be ka ke election commission mene rang chi ja kai ze survey te rob sigine ndam lu ze voter register te range pataw mak le ze ka chi de le chuna tinge party ka cham me survey zigine ndam lu ze voter register te bi sigine election commission of India me bone ai lam ge pataw mak le zai chiron mak cha candidate party ka cham lam gene hai mana du rangai dele zeka chu dele diesel ne tetpe gari kdibe bus kalege e-bus electric bus hangane chuna ge government me PSM formula du ze televis lam wile zeka chu dele ze aibe PSM formula ze nkolo design na payment security management aibe lam ge chuna ge government me focus te lam wile ze sale
hard player risks to kemet rahange fel relay zika chidle AI artificial intelligence study temina saze AI artificial intelligence wangka kadai betting kom gudu daktar me klege AI artificial intelligence AI technique ne mato gudu hreuki ge daktar klege leilak lei zasale zai chirmuk che IMA ke chief tebe peune saze daktar asokan ka chebe peune du sadle ai balam ge daktar klege AI artificial intelligence mato gudu daktar klei leilak lei zasale France ke machi mi lo ma zai machi ke me mena sa ja tingkom kom kre ko chom chang ma ko hana foine du na phone laptop tablet je computer me je te range pe mak le ne ile je ka chi tele chingom ba tingkom kom kre ko chom chang ma ko hana foine ne phone display ra me pi khang ki je puni gu physical ru ne mak ja puni gu mental hangadu sia be ko le je sale je chirmak ja machi ke me scientist ne sa ja chuna tinge me pui me pe me na me hapta chai na puni hapta ra je puni je te ngap kai mak ra hangene phone ja pe gain di delay kan leus tu chi ja ka hana bitinga na punui pom ge ja ma du effect ma ko kan leus tu punui ching hang design na punui mi khang ge syame nong na punui maram chang chang nang mi ai go me mi swanga ja punui gu physically run mak ja mental ge ne du ka klebe pa ku le ja sale ja churmak ja France ke dei gue president te be pe lam ge ne du ai go me pe zig ne France ke dei ga na tingkom kom khre ko chom chang ma ku du phone laptop tablet ja mamara me data te magra ha jai chirmak ja tingkom kom kre sa chang ma ko du social media kane deu zabam design pom hangdu jai wangka kadai ber hege me pe hangdu igule ja sale chuna tingya tingkom kom kre sa chang ma ko ram jdu social media pzat ka cham platform ge Facebook Instagram ko komi pzat ka cham be te bi bsegna machik me scientist lam gna du ting rahangge rang to gai dele Indiaram kadai ge turam biki dilang biki Supreme Court ge center government malam gena sahase anuigo control ge CBI me ngale zeka chidle West Bengal ge chuna ge government malam gena ketu case je teugai mangle zaindai ki ga je case register teugai mi chibale ne je CBI mena teugai ben nyale je center government mena turam biki dilang biki Supreme Court ge rangai dile je sale Namai ke pekyu zemadai tingkom kom chana zangkai madai kamai ting chogu kadai rengka ia huing ko mane zeme ko gane hai mana hangge paulia gai bana aigena loige ra dele hai mana zek klum dele